Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nan terhormat orang awak, orang Tiaka kasadonyo, baik nanado di Tiaka maupun nanado di rantau. Ndak teraso sebentar lagi tiba bulan puasa leh. Sesudah bulan puasa, tentu rayo bulan yang ketiba leh. Itu bulan yang harus kita persiapkan. Mana kamang beli baju rayo? Jadi nantian pula sampai sebelok menjalang rayo, baru kapoi ke pasar, kamu beli baju rayo. Rancak kini-kini poin boli. Dari kini awak boli leh. Balik itu. Sebab yang pertama, awak tidak sosak-sosak bona ni. Tidak bakal lebuk bona leh awak di pasar berselingkik je orang lain mencari baju, mencari serawak, mencari telokong, mencari kopiah, mencari kain sarung. Dari kini dia suruh kojo. Nan kedua, arogo. Layo lun maha bona le kalau kini. Kalau lagi nantian agak sebelok atau 3 hari menjelang rayo, itulah bakato orang galeh hajo rogo le. Rogo kain, rogo baju, nomo lipek 2, nomo lipek 3, nomo kali ompek. Entah kalau banyak piti untuk pembelian, tak ada. Tapi nan untuk ingin jo rogo melenggang, jo ingin kenyamanan, seroto katonangan, kini-kini lapoi beli baju rayo. Awak tonang, awak ndak tak sosak-sosak, ndak tergogeh warna bekole, kiro-kiro ndak kusuk ninyo bekole menjelang rayo. Sebab awak lah ada baju, lah ada serawang ke dikonan, laman kiro-kiro. Nah lain yang kelipikian, kebutuhan rayo tentu ndak ciak pakaian aja dah, tapi banyak pula na lain harus dipersiapkan. Ada itulah awak ansu kojo ciak-ciak dari kini. Bah menurut sadonya tu. Lai suai tu. Itu saja otak kita pagi ko. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.